Jesus nasoliho harong sondibo lo kitang balu Yesus kasasalit koromomomoduli ay soko iwan sinunod kadang kotong Jesus nasoliho ay soko iwan sinunod kadang kotong Jesus nasoliho kadang kotong solido di Jesus. Kaya sanang kaswabon, kumadati din sanan. Ato kapakatilombus sa kaswabon ba inohom, kanaw misis ato ka iswang sa mayang. Kinorahingan iswang kanyang sorga, kung sikaw da kaswabon da ba ino, kano hepatilombus diti kasisan da sumbayang kaswabon. Kung sikaw nagi mantado kasiwatan iti, piramutan dat alumis, gisambot inapahit kay sisan dahay nagi nunuhi imbulayan dahay nga ori ko tatamodon amu arubat iti timpo dahay. Kung sikaw nagi kalidasan dat hakan no gisamba iri ni manak dahay kasimbayanan iswang gat pakinangahan. Tinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasabon kumandatid insanan dat insan po puji Tuhan tu kasabon di bayno kanu takod katilambus kagud iswang gat pagyampayan dat kasabon na bayno. Bayno na po nga hari Ahad hari Ahad. Mumbal na did ay sa Olimpo Gotolio bayno hom. Lagi dad na kumbalat ay sa Olimpo Gotolio gi. Kumbal ko pwede bayno ay yati pumakapuriman itid ay so yadit haro ta kurang. Kaswabon na po bayno nga ay orahyan ako mangimbulay isa o tulo pa ng marasan dat kumiros. Mantad ko naimayaan ako dit perbincangan dat sabat sikul hilagereja di kanihab. Orahyan ako dat mangimbulay dit panambarasan dat ay montok kot kaswabon da bayno. Ino pa panambarasan idi nga ay ilo na lo karay tat kumiros. Saro ko nakumbal ta kano dat ay minangimbulay tid insan nga nalihuan na dokori bagi. Nalihuan na dokom iho nga nakalihu-lihu no. Jadi ay sa iot kakuaan dat mandati imbulay ay kago. Isay na koy lad antakan no pod dinuman dati imbulay di nakatalib nga ay harohit ahino do koyud antakan idi asa nang ibad api guli-guli bagi. Sayra na po dot ay ikalimpupuson na di Jesus sa miyampay di murid-murid daw. Ino po kantakan da away andelo nga kasaruan no po nga id panambayangan. Kuman ko na po nga Taman Getsemani, ilo nga inahit ay kita dati dat iso of pinangampakan da kinapagyampayan di Jesus miyampay di murid-murid daw. Kakitanan no po dati asa no hila kantakan no miya galilo. Sayra no po apurimanan dati dat harohi kasunsudan dati dat miyagal ko iti borosan no po laki miyagal ko kapatayon.
lebih kurang mega kapatayon lah nga asonong nalet ay paingkukuran nalet inawayaan pinindalandit o kita dati di Yesus miyampai di murid-murid daw. Dam iri naman ko gidagya ko piyagi kada borosod iti midop pagun mo. Iti kapatayon ket kan dati nununo pakantakan tindalanon waya keposiyon nga iti nepot kapagyam kampayan dati kumakinorahingan nga pasilidad isoot kaubasanan to ko. Iso it tamodon dati. Sayra napod ay ikalimpupusan ni Yesus miyambay di murid-murid daw. Tumano da po Matius 26 ayat 4 nga naray tandai na pahit menghianati di Yesus nga Yudas. Hiti na po minaboras nga ongay na di Yudas. Ongay na di sangulun mantadit ko podom dua murid di pinungaranan da Yudas Iskariot. Kumadi wawayon nga da imam. Kana po siyo nunuhit manda ko patahako kumadoho. Moid iyoho na po nga papatahak ako di Yesus kumado kayo. Iyolo na po di nga minambayar di siyo 30 perak mimpunda timpo idi umbal na di hiuda sa magihum kasiwatan di osonong dot papatahak di Yesus. Intangan to kanu padhilo nga kakitanan na po nga itir dit maha tujuan ko piyo di udah silo ki. Sakira na pod ay iyo kayo hayudasam nunuha tujuan na kayo dot papatahak di Yesus. Sakira iyo kayo. Memang haron ako piyo tamodon ki. Haron tamodon. Ino pahit minoboras siya tilo nga miagalidit harono haro pakyanuan. Memang harono pakyanuan di siya anila na pakyanu tusin ko makyanu pangkat ko nunuhilo nga minuhat pagid nunuhat tahakon na kaudoho ka. Nunutakon na kaudoho. Ina padit pinatahak dilo nga 30 uang perak. Mimbulay ni tuhot datid nakura matu Yudas ka. Nakura tu okon ko Asia ajin. Nakura tu okon kay Gondipar mini papatahak siyo. Nakura tu okon kay Doroni. Nakura tu okon kay Moinis. Niagal iri na dahit. Nakura marito okon kay Piturus ka. Okon ko Yakubus. Bulay nga ini tuhot dati tiyo di. Mataduitan udah silet tilo. Sayra na po di dot ikamoyon dot makan Paskah. Makan Paskah anta kanilo. Nga atarang no ko piyo dot intangan no ko piyo ikamoyon dot nembulayan no ko piyo nakolopok no dot ina po ipapatahak di Yesus nga Yudas. Ay sayra na po di dot pinapaindalan nila dit ikamunda perjamuan malam idi nga hirih na dit Yudas po di nga inasuang gorogon. Nasuang gorogon tangkiad na di siyod mantad hirid tinimungan di di. Andasan na po di murid-murid dasway dat Yudas na po nga moy harok ngayon di siya bolio. Tay ko haro tujuan di siya may patahaki tulun ngay mosikin. Lebih kurang may galid di. Ay sayra na po
miagalid dihot ahandaman di murid da suai nga, yelo nakorong udot paingkukuro hapi barasan di Yesus sam Yudas. Isuang pa Matius 26 ayat 25 nga ay kadi Yudas okon koyoho ya rabi ka. Nga kana po di Yesus naboros nunono kasyo. Di? Okon koyoho ki kasyo. Bukan aku ya rabi ka. Nga kana po di Yesus naboros nunono ka. Engkau telah mengatakannya. Paingkuro ko basan hinado ko muhat. Okon koyoho ki ka. Yadi ko okon koyoho kini ka. Okon koyoho toy kawo kan ke. Okon koyoho koni. Yadi. Nunukan dako basan dako. Itino padahay nga kini. Ikan kalut kini hilo bo. Okon koyoho kini ka. Okon koyoho koi. Koi ki. Koi ka di David Lumbok. Jadi ino padihit naboras nunono kasyo nga nya galid dit. Ay nakorong awi murid-murid da suai itu ay pagyelo nakaga da Yudas. Andasan no padyelo moy siya pomolid kanunuay tay ko moy panahakot montok itulundat akurangan. Isuang dot patilambusan na pada tila Matius 26 bilang nga hila na di dot ay Yesus na po nga nako minay nga hila taman Getsemani nyampay di murid-murid daw katalib na pa diri nga isiya na pa di nga natangkap. Antakan dot Yesus na po nga moros-boros rikot na di Yudas iso mantadi hapodom duo murid idi miampay dit ko tinimungan da tagayo hinggoh dot kinigitot gayang miampay na gidit imam-imam ngai it wawayoon nga bangsa da Yahudi. Ina pa di tulun dot papatahak di Yesus idi nga minaboros siyo dot nunuha tanda dot iri na pa nga Yesus. Kano pa di Yudas isay na po yung ngayon kusiyo mo isiyo na mo tiri mano da ko tangkapo ka. Bahaya iti tanda di Yudas. Bahaya iti tanda di Yudas iki. Manium. Danu kucium. Nudi ka monti kucium maningud ko. Monasap tulo ko. Paling kukuro lagi. Singudon. Singudon na no paningud. Tadong. Paningud kanta ki. Isay no pohot. Orang yang akan kucium itulah dia. Kemudian peti nga ay pemadi sembarang kosong kosium-sium itu dirimoti tanda di duda. Tanda dudas pemati monium itu ki moningud ki. Koni ko sambarang ki. Sayra no padi no ko riko tahiri nga isiyo no pohom ay minonoguluh man tadi di tinimungan idi. Salam ya Rabi kasyo. Minanahak pa isiyad. Salam dahiri. Singudo na di siya Yesus. Nga kadi Yesus kumadaw ay ambalut itih nangku akari katanu doho ka. Itinangku kar tujuan itinangku kari katanu. Ino padit ay tangulun didi nga rinimikot minangigit Yesus minanakap di siyo. Mumbal na dadi dahar sangulun dia lo
dot it ipagilitan ni murid-murid Daud tok kom minumbal kopi dadid sinumoliwan na dipok kisiyo ki iri na dit kapayo sa talingod ditiso nga tumanud dapat panambarasan dahiti nga pinatanduli kagu di Yesus om may pangkapo inat gayang no kasyo. Iyo dihit it paingkukure ralan di Yudas at pinapatahak di Yesus. Om isuay na pohot kitab Injil nga minoboros dat Yudas na pati nga nasuang gorogon. Om ino padit paguhatan dati nga paingkukuro nunuh mahot ay kakuaan tu miloh do asuang gorogon. Intangan na po dati it kasalimpunan di ayat di teno isuang dot Matius 26 ayat 24 nga haron na ginawah di Yudas at papatahak di Yesus. O nga isiyo rikotit wawuyoon ngay o minuhot nununda tahakon da kudaho kasyo. Om korikot tahirid perjamuan malam miampahay pa di Yesus. Nga ako ni kayo ki, ako ni kayo ki kasyo, ako ni kayo koy kasyo. No boras no kadi Yesus. Nga sayra no po na korikot tahiri, ino po hit ginawa di siyo papatahak nga tinumilambos. Om nasuang di si rogon. Ako ni mati ka iti na po aswang rogon nga maguhod ki. Akon ko mihad nga iati piad it miagal ko waras it tulun ko wasan ay soot it nuridi kaboboyhon da it aatoronong nga komo yan it aswang gorogon. Iso na pumantadit o kita dati dahilo nga haro ginawa di siyo dot popoburu idit amu paingontok. Komo no pati hom sayra no pod haro isuang ginawa dati dot iya ti human ko paindalano ka. Nga hirinod ino po hit rogon nga harohot kasiwatan dahiri dot sumuang di tamodon dati. Intangan no pa datim agayo popoluang gi Yudas sahiri. Bahkan dot irini komondot ditagur 4 mata. Numana di Yesus boros sa isyo akon kayo koy kasyo nga no boros no kasyo. Komo yan to kanad 4 mata na rito ina pa murid di siya suway nga ano koy lo. Om mantad ko pinatilambus si siya higinawa Daud miya galidi. Kinasunsudan no padi nga nakoburu di kapyo. Ay pinatudok di siyo tom hingga tiso. Ano kuro marito adilo natutunan ni Yesus gi. Minog pohom ngayon pa Yudas patudukom hinggo. Iyo dihoy ki. Natutunan na dadilo riwo. Nga dongo tuong iya lo di minay pomorokop aduyadet iri nakanto kakuaan ni did ay taro pohot tanda do pinakito di Yudas. Nailanda ti dot sera no podid paindalano no di pengadilan kuma di Yesus. Gisomidid mantad ko tujuan no padi tangolun nga mamatay di Yesus. Norotuan di siyod hukuman mati. Dadamot dot ay mandad do keputusan pengadilan nga umbal na kagoy piturus yaod minin sala-sala. Paing kuresyo. Dat sinuman sala. Piningat na mata di Yesus sa apo moning kuku kemanuk intalu ka na magalim doho ka.
nganu ka Petrus gisempiad apatay nga karuba pia kapatayon nga ay patilambo sa kunad ay miyampay diya ka. Atapat ka piyo dat sayra dot ay hardi pagumbalan. Tapat ka piyo sayra dot nantokot pagumbalan no bay Petrus sila gi. Minogoli mi kapesiyod ay isay Jesus, isay siyo, ay siyo katutun, amin ko katutun. Iri, no mo ti pinindalan di Petrus ka daw antakan ni digi. Sayra no po di dat no purimanan di Petrus it kinasan salawon daw di. Aran mo pagumbalan darum nga. Saliwan na di siya man tadi kinino ni di, mini hadis siyo, minonosol. Minonosol, kamundat bertobat na ba siya di. Iri na pertobatan di Petrus. Painggukuroh mangko dihi Yudas. Haro hinangku dat isiyo na pa nga nakotaubat kamu. Intangan no pa dati dat isuanggot Matius 27. Sayra na pa di mumbal na di dat numaaw. Insanan na pa di wawayon nga yung imololohi nga tulunday hudi nga tinumimong minaganwila kaputusan da mamatay di Jesus. Numandilo kagasay siyo igitay numandilo patahaka di Pilatus. Wali negeri itu. Ayat katalu. Antakan na pa di Yudas pinapatudok pinapatahak di Jesus nako kito. Da Yesus no po nga mandi ratuaid hukuman mati. Ponosol na di siyo. May di siyo pagulio itu sinda 30 perak idi kumadi imam-imam it wawayoon ngay miyampay do minoboros. No kodusohaku tu pinapatahakot. Raha da tulundit ay sasala. Nga simbar na pa diolo, nunu di urusan dahay dat miyampay ti. Iti na po nga urusan mo sendiri. Manta didi, may motid Yudas pasasado itu sinidid hirid suang gabay suci. Tangkia di siya mantadat kinena nidi. Nunuman di siya. Minay siya kiros. Minay gis. Menggantung diri. Sayra na pod intangan to kolot nawayaan di Yudas. Nga atau poti kapiyad isiyo na po nga nakapuri manin nakaduso. Nakaduso. Okay? Aku telah berdosa tu pinapatahakot raha datulun dit amu nakasala. Kapuri manin ti siyo. Okay? Ina pa di tuhot tatagayan dilolo nga nakataubat Yudas kamu. Bertobat tu di silo kamu. Piagalon no polot Yudas Petrus. Petrus no po nga milo dati borosan dat agaan bebanan dat ginaw di siyo. Agaan no kuro. Duin no po tindakan di siyo nga isiyo no hot ay kampay tulun da suway sangulun na Petrus. Nga piagalon no pa dati di Yudas gatot kapurimanan di Yudas kakuaan na po nga kampay tulun da suway isiyo Yesus. Bahkan ina pa itulun dat ay nakampay di nga gisom di man patayo dihukum bunuh Yesus sendiri. Jadi pitimbangon to kono polot kagaton da opurimanan di Yudas opurimanan di Petrus
nga o kita dati dot agat teu kita tapurimanan diudasin lo bagi hingga agat teu teu deui. Memang agat tapurimanan diudas. Om pagulian na pod miagal ko iyati. Tumbayaan ako ipagili tanda tim haro hiit ay kapuriman dot rasa bersalah to ko gi. Sakirad mantad ko iya inapay sangulo ni di nga minidupagun. Rasa bersalah to ko mo ti hiri. Om ay hiri na mimbulay ni ginaunod ay dagay siyo minidupagun dot akon ko iho. Semiagal manggit to ko korita. Om mantad ko nailanom ko cuwayan ko mungkin do nahok ko paingkuro nga kamalangan. Sera da kamalangan ino pa dit tulundot suway ihirid paintanud dia nga napatay. Iya no pa nga amo. Tok nimbulay no mo ti ginawod ay nagyadid okon ko iho. Okon pondo mimangga ino po it kinapatayan ditulun nga mantad ka piyo dia akalalayan tay ko it mimangga haro tinomod no. Agat mo ti rigi. Kada borosod tinomod iudas no pula nga tinomod ka piyo siyo. Jadi sira no po di nakita siya dikenakan hukuman mati. Hiri no di dot haro di ginaw siya monosol. Ako ni mo ti dadi ko iya tihok tujuan ko di kamatudas siya tilo ki. Tu monosol sira kanu po di tinga sira no po di nailandi siya dot ay Yesus no po nga dihukum bunuh mati, hukuman mati ponosol no di siya. Oso Roma tu dadi udah silem akon ke hukuman mati at porotuon umadi Yesus. Kumun po nga nimbulay nende ginawod ay nagyadid akon ko iho ka. Ade. Nga galidit. Sanong kapi ho YouTube boy. Ay nagyadid akon na po koda ko iho ay siyo nontok kot hukuman mati ka. Jadi agat tilot tanggungan di udah silo kapurimanan di siyo. Takoy insalawon dot memang kosoro siyo may kiros. Du iyati sebagai tulun na kaubasan sayra na po dot ay ino po'y tindakan dati nga menyebabkan da ino po'y sasangulun nga apatay nunusuang ginauto ko nyawa ganti nyawa hiri mo ti sakira na pod contohnya hiri keluarga iyati na po nga hiri pihak tay ko ihiri keluarga dit ay natangkiadan ginawah nuno pogi sakira na pod ay no kagadi ti di ay ting puro mumoras sakira na pod pagi humak pangaran ki diton kinsuy okay nga i-command dusun dat sorry palis ka kapagalan no dati sakira na pod diton kinsuy minamon said inapohit pagi humak pagong minamon said iusar gimbak no pa nga tinumangkiad minidupagun no kandadit karuhang itanganak diusar paingkuroh na paisit tinumangkiad minamon said nakotangkiad di siya nga iyo di no ka iya di mo ti ginaw to ko tigi ina po'y menyebabkan da tinumangkiad sa sangulun nga ginawa to ko na pom isiyo nga patut
patayon. Nyawa ganti nyawa. Ah, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Yudas nga iyo dito suruh siyo mantan ko iyo ho disebab denap ay dikenakan hukuman mati Yesus. Nyawa gantinya apa tuh ngon po intay ko piyo nga apa tuh apa tuh apa ta Yudas wo. Ipangamon ino pa'y ara ta boras sidi nga pangamon ta kuno gid, ay memang kangam apa ta Yudas at isiyo no pasal Yesus dikenakan hukuman mati kah. Miyagal didit pangamon bo. Ompeng kana gid isuang nakaposien dati dit sangadaw-ngadaw. Naritani dati di kasuabon di kani habir di dot ino pa'y tulun dot isangod dati musuh dati nga sayra na po dot kawaya isyo kantakan nga pangamon to kuno gid. Nah, kangam no kopiyon. Ngam no kopiyod ontok isyo kah. Tu ato ko gya korohian. Jadi kakitanan po dadi hom yodit miloy kamundat pangamon ni Judas. Pangamon ni Judas at midupagun tu isiyon nagya sabab dat Yesus na po nga natangkap. Siyem ni patudok. Ay, pengkukuran na hilap pejilo. Nakasakot ka. Asanang kapya pero mutan na bay no gi. Tay ko di asanang ilad naritani lab talingo. Mandat pada di respon dat page ang pengkuro. Ano po asanang piramutan dilo nga manta ka pa pututad aruhay gi. Okay bagi? Oh. Mungkin dat asanang piramutan nila dambokan nila tu harakaray ta sumukot. Jadi secara manusiawi kahagalagal didit patut patut tidak apa tayudas tu sekira nyawa ganti nyawa nga naboras di Yesus ay memang anak manusia akan diserahkan nga sila ka na itulun dat mantadi ditulun di isiyo na po nga diserahkan. Kamun po nga sila ka na Yudas. Ilo sila ka na hot nawayaan di Yudas. Kahagalagal didit nasumpa na Yudas sa hilog. Memang anak manusia akan diserahkan, tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Mantad ko kapuriman Yudas si kagaton idi. Isiyo na po di nga minay siyo kiros. Lalu ia pergi dari situ dan menggantungkan diri. Kombal kaya ko ay kiginawah damay kiros. Salinaid kud apat na po da misa taon na kupa-kopya kombal na mamusorod may kiros lah. Sa kiropiad harohi kakausan, harohi kagaton nga puji Tuhan gisampod dendam kupa-kopya kombal katalibi pamusarahan dat may kiros ka. Ay ikalansanan dat iyo kayo nga kada na dad harat tumali bisuang ginawo dat may kiros. Tu kaduhong kadharo mimbulay ginaw dito digi miguli-guli na rin haro. Miguli-guli ni ginaw may kiros. Haro masaalad awayan dati ki ginawa ko may kiros. O insa samadan ko no, o lingasan ko no. Pero linaid hara kago masaala iri na kago to sarong di
mi guli-guli ire. Jadi kada to kono pumusorod haran po ay kaboling kahangan do kaposyon hiri haginawo. Sakira piadat ay agat pia tomodit away andati nga ipagangatan dati do kasuabon no bayno kada to kono pumusorod mongompok ko kaposyon. Piro-piro ginumu dahitid kini iti watas dati Malaysia. Det antakan na po didit mantad ko iti pandemic ko dondo. O gumu minay kiros. Boli jadi de ino pa'y kapurimanan dilo di nga miagal diudas. Hari kagaton do opurimanan dilo. Miagal ko iya sebagai sangulun na molohing ketua keluarga. Ako na di kanudot mongigiti di keluarga nu o kita nu nga aiso no hit ay paburuan nu aiso na pomoli nu takanon tok agat mo tigari hoy mantadet iyo ho omolahing dilo iyo dilo awayan dilo haro hit di mo. Jadi sekiranya pod kombalo mimbulay pemusarahan dati di moy kiros haro masalam iri na sorodi kawaya di sa masalah moy kiros. Kawaya kagu moy kiros. Moy kiros no po iginaw dati hiri. Jadi ikalan sanandet kada nadad mimbulay lagi nawod moy kiros det ipagilitan dati. Tu hiri nande ginaw no di. Okay. Menggantungkan diri. Nakataubat pati iudah sila. Sumukot-sokot. Nakuro to agumo tamodat kumindat mo. Sokot-sokot ay gi. Aya, alumnisat gantung diri ilat lain to kollo. Oke. Jadi iti na podi kamoyon dot moy kiros nga doho na pod pangintanganom it kapurimanan ay na kumbala moy kiros mo. Nga monosol iladi sira dat ay kaindalan ni kumiros. Harohi panasalan. Megal karo sa ulo na tambalut. Nakopi togod di tabangon daw. Na yait na matudi ginawa o nga panginom rasun. Kainom na gidi rasun nga mihad po di siyo. Damakiampun di tabang daw. Mahaya ko nakopiyo salamato kano di siyo mumanggi tabang daw. Tu sang ulo na doriso itabang siyo. Nga ano milo nahalo na kasari. Kamuyan na po nga monosol iri nga matay no di mo. Miagal ka itumuhon monosol no di nga muhun-tuhun no di. Haro pa tu pertobatan dat muntok di lo. Hari ka ni habot. Boy kukuronan darid. Ompunay ako na Tuhan kam tabok ko di. Ompunan ka kinarahingan na tiyan di. O ngayon na salakay tingkat 10. Oy pasambayang tuhon lagi. Ay lanong po yung kukuris tiyan di hoy. Ompunan pa kamo. Kotabok kago po kiampun ni kagod. Makiampun ako to tinumubok ako kamato. Nga ino pa inoratian dati sebagai pananu da kinorohingan. Sira kawaya tokod kaboling kahangan do kaposyon. Okon kamoy tabok, okon kamoy tuhon, okon kamoy kiros. Nuka di Yesus. Rikot ko na kumadoho, marila kepadaku. Oinsanan ko, iharohot kahuyanan, kagaton.
manaha kakudakod kaganon. Kamun na po nga Yudas na po loom ay haron ay kagaton di siyo nga ino po'y kagaton di siyo di nga iyaw na minananggung diti di ba? Asya numan porikoto. Asya na'y porikoto kuma di Jesus. Akon ko pinakiobihan nga obi diri sandiri no siya diri. Jadi ino pa dadi hit ay korohian dati ti nga mantad ka dati ay lanom paingkuro kasunsudon paingkuro katutukan iti ay may kiros. Kada to kono gyaangoy. Tu ada ti nilanom paingkuro. Jadi sakirna pod ada ti ay lanom paingkukuro awayaan di sasangulo ni di. Da sayra da may kiros nga nakuro tu memili to kadiralandet ay soot kepastian, ketidakpastian. Ilo no padi kumira sila nga kamonta kod it haur ilo ralan bo. Paingkuro madi siya diki ka. Ato ko anu dat mamusaro mangilom paingkukuro katutukan. Jadi nakura tu memili to kadiralan dumiagalidi. Kamun pa itong piday nga pilyo to kono hiralan dit ampay-ampay na aylanto ko. Tatap na aylanto ko hingga katutukan. Ino pa iralan idi nga rumikot to ko kumakinorahingan. O gumuiralan mo. Nga ino pa ampay-ampay na aylan dati nuno kasunsudon nga iri na hirumikot kumakinorahingan. Ilo na panumbayaan dati. Okay? Jadi patumbayan ako agumo na hat osaraw dati right ko Yudas sa hilo nga ino po hit o kito dati dilo nga say radhar ko boling kahangan ko po siyan dati. Nangatanto ko kinorahingan dat nangatanto ko di Jesus at rikot kumadaho. Nuno pa ikagaton dati akon ka kumiras no bo. Waya da ko po siyon pamusarahan pamuhandaman dati ikatangkabo iringay ni mandati pagulio mandati parikoto. Kuma di Jesus makiano tako dot ay pangobian mantad di siyo. Jadi Yesus nohot ay bontugon dati isiyo na sondihon dati isuang gadun no pakantakan ikalansanan dot ino paday kagatan dati miagal di Yudas nga otopot kapiyo dot ay oingganan bahkan mungkin dot anu dati dot tumaguang sa raporikotan dati kumakinorahingan. Mobisusuay patapurimana Torimo Gatosiluwa Kadakatomo Harosondiho Yung itambalo Yesus kasasari koromo ay soko iba sino kadang kotono Yesus lusombiho. Kano misi sa takad isong sambayang? Kinorahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dat kaswabon iti insan po na kayong pupusi iti kay sisan dat sumbayang kaswabon. Insan pakagud na kayong nembulayan dahay right ko isa kantakan di pengkukuro ng ku Yesus dat nonuan dat hukuman mati.
Paingkukura karalano di siyo gisambot isiyo na po nga nakatahak umadi wawayan nga antakan idi. Nailandahay dat Judas Iscariot no hit ay pinapoindalan dat ralan paingkukura Yesus dat numan patahako. Nakita nagidahay dat hali piamino no solisyo nga ina pa ralan da pinili di siya nga okon ko rinumikat ko makinorohingan nga minagano siya ralan daw sendiri. May niyahay anuay kasarid ay panimbangan, pamusarahan, gisambot ino po hit kantakan awayan dahay nga porikoton dahay kumakinorohingan. Tu minanhak Yesus obatos dot nununo pa'y kagaton no kaposyon nga porikoton kumadisyo milay siya manhak dot panguhupan, paingganan, ralan do sumaliwan, mantada ang sana nakabaling kahangid. Kung sikaw datadaw do bayno, hino kamyang paydahay isuang pagindalanon no kaposyon, nununo paburuon, tindalanon, pakayaan dahay, nga hino kasarikot manahak dahay do pangintirungan. Kung sa doon dahay mantadot pagumbalan dorokan. Tinasambayang dahay Tuhan, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kikon sikaw kinapagyampayan dati, hinako po, kopi ruba toko dot kasuabon da suab, nga orohyano ko popoylo. Moyo kumati gambar hilag gambatan dot pitanga daw suabom. Isay no po hit o simbayanom. Kano mo ito ko gambar hilag gambatan tamparuli dot pitanga daw da suab. Hinoko po kopi ruba toko kago dot iswang gatimpu demiagaliti dot kasuabon da suab.